Ya bakunzi ba Podete turagarutse nk'ibisanzwe ni mu gace cyangwa se mu makuru ya siporo abari kugenda avugwa mu Rwanda, muri Afrika ndetse no kwisi yose muri rusange. Ni amakuru abari kugenda acicikana, amakuru agezweho muri siporo. Nubundi nk'ibisanzwe ni Cyubahiro Emmanuel mugomba kubana tubabwira ngo subscribe zanyu rwose ni ingirakamaro, share yanyu ni ingirakamaro ndetse no kudukurikira kwanyu byo ni iby'agaciro byo ku rundi rwego rwo hejuru. Reka duhere mu Rwanda. Mupenzi Eto ushinzwe kugurira ikipe ya PL abakinnyi yandagaje abanyamakuru, umwe amwita umunyeshyari abandi abita imandwa. Official ubuyobozi bw'ikipe ya PL buratangaza ko rwose bwatandukanye n'umukinnyi Niyonzima Olivier Sefu wari umaze mu ikipe ya PL imyaka 2, yemwe akaba yaramaze n'iminsi yongera amasezerano mashya y'imyaka 2 afite agaciro ka miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Rwose uyu musore kandi biravugwa ko yahise atangira ibiganiro n'ikipe yahozemo ariyo Rayon Sport kugira ngo abe yayerekezamo. Niyonzima Olivier Sefu, umusore bakunda benshi cyane kwemera bavuga ko ari umukinnyi dufite kugeza ubu uri gukina hagati akatwemeza mu Rwanda, akaba amaje gutandukana n'ikipe y'amafaranga, ikipe ikomeye cyane. Birarangira yerekeje muri Rayon Sports. Ibi byose nibyo gutegereza tukareba, natwe tugomba kujya tubaberayo buri kanya, kivuyemo mukagenda mukimenyeshwa rwose. Ikipe ya Chelsea biravugwa ko yongeye igatanga ubundi busabe muri Inter bwa miliyoni 130 kuri Romelu Lukaku, kandi biravugwa ko ikipe ya Inter yiteguye kuyafata ndetse yatangiye n'ibiganiro kuri Zapata rutayizamu wa Atlanta, shaka n'ubundi guhita nayo iguramo. Andi makuru amaze iminsi mu Rwanda hanavugwa rwose iminsi mike cyane ni ku musore w'ikipe ya PL Manishimwe Emmanuel Mangwende werekeje mu ikipe ya Fahaba yo muri Maroc, aguzwe akayabo k'amafaranga menshi cyane ari kugenda agera kuri miliyoni 200 zirengaho, ndetse andi mafaranga ikipe ya PL igomba kwibekaho kajya hembwa miliyoni 5 ku kwezi. Menshi cyane kabisa amafaranga kweli. Liverpool yemeje ko umuzamu Alisson Becker asinya amasezerano mashya y'igihe kirekire azamugeza 2027. Liverpool have confirmed Alisson Becker has signed a new long-time contract with the club. Christian Eriksen murabizi neza cyane ko yagira ikibazo muri Euro, umukinnyi akaza guhangarikisha benshi kuri ino si, ariko noneho ikipe ya Inter Milan ku myitozo yayo y'uyu munsi akaba yagaragaye muri no myitozo, bivuze ko ishobora kuba yabaye tayari nk'uko abaganga nabo babyiyemereza. Mu mikino ya gishuti noneho ikipe ya Chelsea yatsinze Tottenham ibitego 2-0. Ikipe ya Chelsea rwose muri no mikino ya gishuti ubona yuko iri kugenda ibikora neza cyane. Bakunzi ba Yawa Podete rero reka tubararikire no kuza gukurikira ikiganiro cy'imikino kirambuye rwose ku isaha y'isa 12 tugaruka none ku makuru yiri wavugwa uyu munsi